Дырабылырын мен атым Андросова Дария. Браһаннигинен сибэстэн иелери, эбээлери эҕэрдилэн тураммын мастер-класс билимнэтим эргэ мебели саҥа тыынныргам. Бу урупку трюмо бу туох сиэркилэлээхэтэ. Тон сиэркилетин дылан баран аллара түтүн хааллар буппут. Билигин булаан эти туох консоль курдук болан турар. Бу краскаламыта ыраатта үс слой краскалаахэтэ. Ону булаана билигин хайыахпыт, реставрациялыахпыт. Бастатан туран бу краска слойын улахантарын ыларга бу кыра болгарканан туттабыт. Онна буллагана насаатканаада торцевой лепестковый круг денер. Онун маахыңнарга атланар. Ол онун улаханын ылабытысе. Онтон буллагана шлифовальныйга киребит. Бу шлифовальныйнын тутта турабыт. Бу манна буллагана көстөр сразу бу тумба хаслой краскаламыта от күйөх араңас онна бу бестленный олох плотный эмаль быһылаах коричневый олехинете бастан болгарканын ылабытысе. Бу шлифовальныйнын чугайдик келбетинен. Бу шкуркалыр бытыгар муннуктара хаалан хаалаачылар мебелге ол ону буллагана стамесканан ылан биһэбитсеп сэрэнэн күүске баттаабакка бутере. Очо шүбайтек келер. Холобро мебель итинник атахтыргар бар курдук фигурный резьбалаах буллагана итини уже наждачканан вручную ылабыт. Онна мебель улахан алжанылаах буллагана шпаклевканан абырахтаан беребит. Икки сетап бытыыр киребит, мебель битин былтан растан бараммыт, грунтовкалыбыт. Грунтовкабын мен Артиктен сахалар фирмаларын кенин ылбытым. Бәйте умагас багайы чуйба хоторга чепчеке мен бир слою соппутум. Грунтовкалатакка мебелбит реставрациялы сылжар мебелбит будан үйелээх болар. Олейин грунтовканы умнубакка отоққанада. Грунтовкабыт үшүөйдүк куурарын кэтэһэбит, курбутун кэннэ краскага киребит. Мен краска бар эме бу Артик эмаль акриловый краскаларын эме тутуннум. Бу калан калбы краскаларбын холбаан бараммын серее, уну бежевая холбаан бараммын өң тахарабын. Өң тахарыктах өңүм караңа от күйөх болуктах олейин буллагана бу өңмөр атынынныры эбен беребин. Бу холовра киевиден өңү эбен эребин. Бу куябыт шөйдүк барта бир однородный масса болурдулы. Онтон шоколадный өңөбебит. Бу буллагана бәгат изначально мебелгеден хайдах оңорокку магараргыдыттан тутулуктах каннык өңү талбыккытыттан талан бараңгы толонну чугаата атаңгыт бу колердере эбе бәгат өңүтүн тахарактаак. Онна бу кара өңөбебин мен курук эбебин. Бунан баран бу кара өң наха кутталаах соғыс тиякка хөп, олох кыра-кыралаан кутуохканаада. Хөп, өңүтүн наха амискетче резка харарды бак курдуккана. Мен бу тумбам турар истенете сырдык багайы эме от күйөх аттиянакта. Олин була онна майгына таммын өң тахара хатыбын. Караңа хоғыс өң таққаргына. Бу караңа от күйөх сирей болла хеп. Битинне илиске хотан көрдөрөбүн. Камерага шөйдүк көстөр. Вот, ити основной өңө болар тумбам. Онна бири билек кынаанда ити акриловый краска буллагана соттокко өссө караңаран берер хеп курдагына. Олихин өну учитывайдан оңорукканаада. Хеп онтон ити водоэмульсия наоборот сырдыржы. Бу акрил краска наоборот курарын хагана курдагына караңаран калар. Вот. Мен бу тумбаны буллагана бир слой соттум.
ити краска шүйбай бәді полотной бай шүйбай тұк сотуллар олеген тилни қаллардым. Атак бұллағана дөлбі нар туттуллар холобра остолду тумбаду бұллағана сирейін икки слой хотуққа сөп. Аны мен бүкәнеттен үәһә сирейін химбир роспистыбын, өссө кергетен беребін, олеген пока барта бирди слой болар меха. Улхан кисточка соппат сирдерин бу кыра кисточканан коррекциялан беребит, шөйдүк аккуратно көстөр боларын куттуккана. Онтон ити мен специально халлардым, ити кыракай отрезагы, етіне атын өңінен краскалыгам. Бу тумба ихинега коробкатын краскалан эребин, дөлбү ти эргерен эмегәрәре чарахары гымбытын хин краскалат. Бу манна буллагана ти тумбага бар бу коробка кирер проема кең буллагана холобра тахан эме краскалыгка сөп хеп үшөйдү кирени тахарын курдуккана. Онтон холобра кыргас буллагана тахан краскаламыз тахкана эридах байтахатан халлыбат балат калатчы хеп. Ол хин хине бу коробкага состояниета хин гетте хогус буллагана тахан краскалыр не обязательно. Ихине агатынера краскалан бейек көп. Ининәңи сирейин халлардым, оны буллагана атын өңүнен эме краскалыгым. Кабыт краска бутын туттабыт, бу өңбүтүттен кыратык ыламыт уран бехебит, ити кеннеке роспистир бар нада болар. Сөп. Ылбыт краска бутын чулас уран бехебит. Онтон буллагана бу ордубут краска бутын өссө харардан беребит сөп. Бу манна туттабыт хара колеры эбен беребит, өссө харарарын курдуккана. Онда мен өссө кыратык бирюзовый өңү эбен бербидим хеп. Оны билдер билдибет. Бу кара оттенага элбах хогус болду. Оны титахарбыт өңмүтүнен марын халдырбыт сирбин кыра кисточканан краскалан беребин. Ите жөңмүтүнен бу коробка бут сирейин краскалыбыт. Кырагы куттук краска бут олох караңа болбут, основной өңмүтүнө агар. Так и задумано дехка. Маны курдук болла, онна краска бут курарын кетебит. Курбутун кенне бу аны тумба бейтин үһәт түтүн сирейин краскалыгын. Бу бумажный скотчтунан границабын белететим. Аны кайгалы краскалырбын. Онна бардым. Ити караңан мүтүнен краскалан бейбит. Онтон жа барды курбутун кенне роспистилер киребитсе. Бу манна буллагана те кумага көрөпүтүн курдук примерно тукуруй дурбун мэне эскистатым. Онна харазуламын краки кисточканын руйдатынан барамын. Маны өңнөрү бәгыт фантазиятын тук бары руйдоқтун сөп. Олора мен билген кракай векторный сивеккелери руйдугун. Бу амастан тинне кулахан основной сивеккелерин. Онтан жа сыя байы бартын эбен-эбенмин эти $9 бутаха хебекке болуқтақ. Манна өңнөрүм буллагана наха мандык олох яркай болбатах. Кадра барда сочетайся гынар умеренный хоңсыңнар болалар. Онна бу манна роспистир бар булана эбехет основной итимарын ылбыт халар бут өңмин эбен беребин. Очону сочетаниялах болар.
роспись бит маннык курдук болла. Тахай хебеккилер, хебирдехтер. Аны буллагана итиннеңше бу үһәңе сирейбитигер роспись тыбыт. Амыстан бу скотч бутун сиренемми тылабыт. Кырдык таханан таккыбы тигин буллагана киракисточканан аккуратно көннөрөн беребит. Бу последние штрихи. Онна бүтте. Роспистан бүттүбүт. Аны буллагана бу роспись бит эме барда жа курдабыт, өр курдабыт, олого шөйдү курбутун кенне бардын фиксируйдур гына лак тыбыт. Лак буллагана обычно мен тугутуптабын. Матовай лагы сыта соох түргендик курар эме. Ондуктар атланаллар. Ол ондугунан ламмыт сотан бэхебит, фиксируйдан бэхебит. Онна бу тутаагынылардан бердим бронзовый винтажный гына. Онна бу бүппүт результатпыт көстөр. Оригинальный кемеха да хох тумбочка болла. Эме саңа тыыннанна. Эхеме фантазиялан эрге мебеллергитин саңа тыыннан. Бу видео тухалаах болбута болу диэн эренебин, онна көрбүккөтүн иһин улахан мактал.